Ya. Toi fatalo fatu neta yao ile so famanu malo tatu wali Yesu Kristo. Pa ia man malu so tatu watu lu Samoa. Vai foi ona toi mau nei ava no tatu te filo ai me tatu fa so e fo le upo le tua. Ia via le li. Fatalo fatu ya ona le tua i so fata fai taulanga. Ia filo ia tu nei tai au malo le fatotoa malo le sila i le tua malo na finangalo ia tai tonu le faingofie ia le aveina po le talaina le finangalo le tua ia ole ai tai tonu o tatu io ia tu i le tua ma o fa pena foi ona tofie tatu le tua ia awala walona la bala au ia fatalo fatu nei tai au ia fatu mawina perfa unga le tu o tu sunga fa filo ya tu tupu mtamali ya emesi fo yo fai upo so tato tunu ya mai tu e fa nei ke lope ne fa filo ya tu nei tayao ya tina matua matama matua na lo bawa o so tato wa tunu o la tayao na lue ale tua ya ote fatalo fatu nei tayao talofa Falava. Ia ole Global Kingdom TV channel nei ia olo fa pena ona tautua mo oi ile aso mane aso ia e fa pena ona maua se fa malusi mo oi ia e to manga iai atonu e iai tartonu ia ele asa ne aso man fa vitau ai wa vele so soania te fo ia tato TV ia e te to manga ia i mo se so soan ia e fa penana fa malusia i pelo o langa fa langa ia e na te fo ia ole missiona po le vision tato au nanga ia ole tala i tana lei ia ole FAASOOINA le lalulangi ia e me se fo il pulea si lo so manga ile mana o le tua so preach, disciple and govern ta ua ia o le hala fo na ua o se to fa na e sa ide fo ile fa tono tato TV mai le tua fa linga ia e fa pena ona ta pena ona ta ia fo ile nei au nanga ia o lo fa pena ona mau ia vano e fa so do poleli ia vi ia ile tua ia o te famanato fo in nei tai au tato te io do pole tua ia o lo mau tato fa malosi ele ngata i lungo le Facebook ia au mau so vano te alu lungo le YouTube fa ia alu lungo le YouTube ia o lo fa penganga ia le ka ko tau no tare ngor tato TV ia o le Global TV channel ia fa penganga o lo iai fe au le tu e fa longo iai pe wa lungo le Facebook ia nga singa mai kai mia ia ko kiriki aku ia o le maua ia ke alu lungo ka ko YouTube page ia o lo fa penau o na ta pena ina mo oi fa pena no toi fa longo fe au li ia ia le tu neta ia ka commission o le preach, disciple and govern ta la il tala lei FAASOOINA le laulangi ia mapulea lo si o manga i le mana o le tua ni ia la le amen aftai le tua neta iau ia ole ta o ma uile talo mataria ta faso ia ona ta tu le se fa malo se mai le fio pa ia le tua ma to vala udia le ai nga tua le tua te ma le alo ma le nga pa ia tato ngalu e fatasi neta iau ia avea lo nei tangata e fai mala leo lo fina ngalo le tua e moli ne ia fa pena ona fa manuia ai se loto fa ona ina sianganga ia malo lo foi ia e lo mo mia le so swani le tua talo ia oina ia mai malos ia fa tino ai le tua le folo ino lo wa fiu pa ia le tai au
whamanuia le au whalonglongo ia avea o se whatu pa ui se ele lei ia lau upu o nato noto ia whape ngao ngā ia tupu mai pe i o lau whetalai ia tai se lau inisi tai tolu na fulu inisi tai ono na fulu inisi le tua ia talo fo ia whamanuia i le na ona o lo fai ma whaatono nei po kalame le tua po nei ala leo na sunga Mike Beretta ai me se whaatua ma no whaalo le tua ia whapena o na whaari e pia e lau fio ia whaalinga le tua ia ma awala e whapena o na ngalue ina i fo nei ala leo e tau tua mo se o mato watu nu e le ngata mo Samoa ia ai me se so se ngangana ia o lo whapena o na mata le tua ia whapena o na whaolaina le ase upu le tua e taua ne ai le tua se matu tala noa e sui ai se lotu ia avea le nei ala leo le tua e whai ma whaamamiam ia vi ia o Yesu ia whaamangalu whale tomu tangata le aso maneta e au ia tato ngalu whatasi ma oi amene amene ia le tua haleluia ia o le tatou tusi naua i lunga le tatou screen matai o e se fulu o ia mareko i se fulu le fai pai suma le fitu ia se ia whangata lua suma lima ia e natu fo ia e maua soa wanoanga e whai tau mato ala ia le tala o le tala ngai o le nai e lunga i nā ia te manatu o le tatou autu ia unload what's more important than God ia e vai se mea o le ase mea ngai sili aku lo whakaua ngai lo le tua ia kam whai a vese ku ese ia ai ia whaatumutumu le tua whaatumutumu le tua I mea whaatumutumu le tua God be our first priority ia po le tua ka kaunga pi koa I lunga o lau risi haleluia haleluia ai la se mea o ngai sili aku ai ngai no le tua pe whaalunga lua le tua pe whaalunga tolu le tua I lau polkala haleluia ia lea ute e sosoangi atu tatu au tu nei taia ia e whapenga o ngā o mwhai e whaamua le tua a besea ia e ala le sosoani atu lupo le tua ia oi bia le li amen ai au te au maia le whaiupo e lua suma lima whaiupo lua suma lima le la a tātou tilo ai ia ona tau whai le whamatala atu ia te oe ia le tala ia le vau Yesu ia ma le tau lea sa matala noa ia Yesu amen ole fai upu e lua suma lima whapea ia amata mai le fai upu e lua suma whapea the disciples were amazed at his words but Jesus said again children how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Mai ona ofu ai lea o le au so o ilana whetalenga. Ua toe tari atu Yesu ia te la tau o whape atu. Lau whana ue. E matua whaingata I e whaatua tua I le oa. Ona sao atu I le malo le tua. E whaingo fie I le kamela, ona ui atu I le puo le au. Ai whaingata I le mau oha, ona sao I le malo le tua. Praise the Lord. Ia peo whai atu unload what's more important than you, than God. O le tala lea. Ia o le tala se tasi o tau lea lea e tamau ainga. E tele tupe. Ia o lo tala noa ia mareko.
ia o leisi tusi e o lo o iai te tonu tala le tusi lava ia evangelia al fenga fo ia te mau fo le matai o suma le iva ia lo fa upo su ono se o dos fulu ia male luka suma le van fa upo suma le van se o dos fulu alo nga e so soani ia te o e fa mala mati di mai le tala le ai e ma naia le au mainga e ma record le tala e manino le leima ia le mea le finga le na tupu ile tau le e te mau ainga ia le li o le pe mo fai atu o le fai upo lua sumali o lo ave ia ile fa mafa fa pea e fai ngo fie ile kamela o nga hui atu ile pu le ai fai ngata ile mau ona anu atu ile o ngā ruaku ile ola e whaavau pesao ile ola e whaavau ile malo le tua e iai se kamwhai e whaamutala au ili le tala o le tala whamaina a o anga i mai e sua anga i atu i Jerusalema o lo faila nga ruenga uma mai le nga ruenga ma mai ma ai sa ka mo e mai ai la le tau le atonu sa o na fa longo ai ia o nga Yesu ma mata i va venga le ala fo ile nga sa wai ma tamo e mai wa sa wa hifo ma ko kuli ma fa atu ia Yesu o le ase mea nga ke faia my what must I do? Hallelujah. From medical, what must I do to inherit eternal life? Sawa ya taulia lea. Sawa fa ya Yesu. Ole ase mea o ke faia. O ke mawai le o la fa va. Hallelujah. Pe mo fa o tangata lea. O tangata tamau ainga. O tangata mau oa e tele ana tupe lala e sau ma le mafaufau po le ase mea nga ke faia nga ke mau ai le ola e whaavavau saula ia lea fai atu ia Yesu a whaku Yesu alo e kausi tu la fono a whai matala tau lea ia Yesu o le ale kula fongo na tu la fongo ke mga uke alo i taus na Yesu au wale muli lua au fasi o tangata au wale pelo au wale ngaoi au wale moni mau pelo ia e hawa ilo ta mahama lo tina e whai mai kala tau lele ia Yesu nga o kausia ka mga au laikiki ai ei se isi mea amen. Onga ole mafaufau ale taulele mau ole. Pole mau ole. Ole ola e whaavau. E ka kaunga yese ka kaunga ruenga e whai. Pero le tātou te taritonu. Ole ola e whaavau ele. It's not about our works. Hallelujah. O leo le whaavavau e le whaakauwinga ngi kako ngaruenga. Amen. O leo le whaavavau e le ngi ngaruenga e ke mawai. O ngolanga kalafa mai, what must I do to inherit eternal life? O le a se mea o ke whaia. Le mawhawhau pe ye se mea nga ke whaia nga ke mawai. E wha mau sali ai. Le ola e whaavavau le mawhawhau iai le maua. But ai kilo tuspa ia. Le tusia e feso lo tala noa. Le ai o le ola e whaavavau o le mea lofa fo e fua le tua. Amen. Kau ngofo ke isi i le vaenga lea onga o le tatou tala le
kam fai so son ya tu ya o anga i tato au tu. Amen. Ole mea fua I fua le tua le fa pe on ya nga ruenga ke mawai le fa va. Amen. Tato malama. No, it is a free gift. Salvation is a free gift. Hallelujah. E ke fiu e fainga nga ruenga le. E ke le mafainga fa ka winga le fa va pese e le mafai ka kokupe. Le mafofo le uso le e ole fa la ngolango lo tama ai ai se me mga if fai la ia la ke ka ma ai nge fai me yesu la se me ke fai me yesu ala ka usi kula fa ne ai haleluya na se me ke fai e ngo fai tu le taia ole ai se ale me o fai mai kala kuspai it is a free gift because we can't afford. We can't afford eternal life. Lalanga e umaka kokupe e umalo ka mau ainga ele mafenga e fa ka wole ole fa pa. Ai sia. E le affording ai ka ko ngadwenga. Ongal kala kuspeya we all fall short of the glory of God. Bole ya mai wanga sala tanga ta uma. Me nga fa mai ai kala kuspeya. Nga mai ele tua le ole fa va ole me alofa mo ka ko. Wa au mai ole me alofa ya ke ai sia. Nga ele fole tu e ke a feo ka ko ngadwena ele a fotinga ka ko ngadwena ele fa pela o utra lo neta le anga ngadwena amen le fia le tu yang ngadwena akelo fa mele tu wa amatu wa au mai nga ko le ola fa va o le mea fo ai fua ai amatu o ngadwena e fai e fa penga o ngata wi ai oi ile temi muni avela sta ulang pati mole tua ngai vai lawa au mai le me halo fai kere kau ma fo la e kau fai sa ngaruenga e ke mawai le fa vau kere ke minge le kau fai tangata fai ni fai mele lei aleluia e isi tal tonunga manisi au va pe o loko anga ke fai mele lei e loko anga e loko mai si me kele ke fa penga ngai fai ke mawai pa fa marka kuspai it is a free gift no amai fua ma oi. Hallelujah. Praise the Lord. Power me fai o ngaluenga leleia. O ngaluenga ya e koe kauia oi. A fai na ke fai nga ngaluenga lelei vi ia le tua. Ko anga fai ngaluenga le. Ai au nge e mangaku o au ngaluenga lelei fa ora inga ikapo le ai. Ole mea lofa fo ai fua le tua fa tanga modato. Amen. Le ala wo fai aku le te pe o dato fa sol ni ta. Le la fa ku Yesu le le ave kausi mai ngo kausia mai ha ona titi atu no Yesu okay e kasi ala me nga ke fa le kongo and know what's more important than God mai Yesu kasi ala me nga ke lo nga ke fa le kongo no there's only one thing you lack ya alu e fa kawo Fakau umau mai lua ko kufa ye mativa onga e sawaile e ke muri mai ya then you come and follow me sede follow wa ku si usole ele ai wa fai aku sa o Yesu inonga vai ole vai ngole usole ole mau ole muso e mamulungi me tangata wa ai le keller ta mau ai au I wo fa matala mai ole mau ole e makwa ai ua e fo ai se me e lima mau fa Yesu ale fa ka mau me mai le ke ale tufa mo e matiti volo mo mia so fa mai wo fa mai o kala kuspai nga fa longo lo ya si so de kala li Yesu fa mai o nga fa ngo la yo longo ko maru ese me wo tinga maru ese la me walu wo re fia wa fo la wo fa ku sa o Yesu de me la vai me kala Yesu there's one thing you lack kasi me nga fa inga yo o lo ri mama anu la ku fa ke musu e ku fa ngia me amen
nge I e manatu ifo o whaapea e le anga ta mau ainga le ai e kere o whaapea ku whonu nei taia e le anga mele o le mau oa le ai le o kere o whai atu e le anga mau oa Aleluia o ke whasoangi e whai atu oi o no nisi o hawa o ngā whaapea e le ai se mau oa e anu leo le whaava e au mai le tala whungere le mau oa mana salu me wala au waku mau oa ia apre amoe e mai le lima makua se ia se I se fufui se pa I mai longa lau fai o makua makua mu Aleluia la fa apele o tangata le aina so se mau o ai le anu le fa no ele ole o ngana tuspa ia ole o ngar tuspa ia fa met kala Yesu e fa nga ka ile mau ele fa me ele anu le mau a faila o le te ia ki oe se ta mau ainga ile lalo langine vi ia le tua Aleluia a fa u fa manuia le tua ia te oe o tele ni au tupe Haleluia u fa penga nga success oe le soifuanga le lalo langine vi ia le li amen a fa o lo e fa o laina o e talia Yesu e tar tonu la fio mai o le li le maliu marto tu martanu mio o Yesu Keriso Haleluia a fa penana fa ta mau ainga ino o nei lo lang vi ia le tua ele le anga tatu le ta mau ainga ka ko lo lang ngi o nga o le tua le ka po ka ko le tua he is the source of everything e medio nger ka ko ko praise the Lord ta mau ainga la tatu vi ia le li but o le mele fe me Yesu o le tele o tangata maua Haleluia o ngorsi o le mau mai e fainga ta ke le mau o nga alu le ola e fa va o nga alu le malo le tu amen ai aingi mea o yori Haleluia pe o fa ya ko ka ko fa so ni ta unload le se me o e fa momo o le uso le o ka ko kilo kuspai o le mea le aveilang fa momo na tupe o lona tamau ainga this is her first priority e mafau ke mi umanga o kupe longa mafau Haleluia o le mafau o le lalo langi o kupe o mea uma fai de kupe e sili yaku longa mafau de kupe le ana bo fai yaku a Yesu le mea la vai e vai ngo siu sole o le kupe Aleluia e avilonga fa momo no ka mau ainga e alofa lo ka mau ainga e mangu lo ka mau ainga e fa pele lo ka mau ainga e ai u lo ka mau ainga e muso fo wa lo ka mau ainga Haleluia amen le so soangi ya to le taian fai o fa manuia le tua ya to awonga e pe yo le mau aonga e pe mau o le lima mau Haleluia anga kala Yesu anga fa pe anga ya do fo e meia e sili ya ku si me ke mau me va ai le mele tu pul ta mau ai ngole ole mau ole e manga o e le ai u e musu e mamunu ai ole mele fai Haleluia ku se e manga ole mau ole ma ka ni vai tai mio le first century nga imanga ilunga e fa tau tangata e fa tau polonga o me e fai e tangata au nga me uma fai au fe au amen le alai mai o le vai taimi foi le e makua pau yo tangata e amanga ia nga tangata tau oloa ai le amanga ia ngi tangata matitiba o tangata uma ai kiri sia ai ta mawainga pa o tangata e tau oloa mai e kahua o tangata fo ie e le tau oloa e la ve ile level le o le mativa ele tau oloa la le ie le mafofau le usole
Haleluya. Ai ngo le ma fau fau e fa lango yonga o. E fa penga o nga mau ai le. Le ola e fa va. E fa Yesu le ai. La se meu ke fai. Anga fai mengi Yesu a ke alu e finga le fai le me le ai. La fa lango tamba. Amen. Ar so soangi ate o taiane a fai o Yesu mea o ngai fa mo lo ma fau fau. O le akua le o siuso le tupe. O le lalolangi le mutato iai o le lalolangi o runner tupe. Amen. Tele tangata o whapena o na ua kau le se kaimi mo le tua. Kau le se taimi o le tele o tangata i le tua ua nga o le usu e whaingaluenga le se te haleluya. Nga le ngalu whaingaluenga mai a i le aso fua o le aso sa o le se malolo. O le ale mela fa mo ngaluenga e le fa pepe o fa le anga ngaluenga ai isi ke mi makua wa ave elo fa mo e o ke me kaunga sa ke e ke halu le lotu haleluya se e foi se aso ke fa ava no e ke halu le lotu ia se aso foi fa ava no e ke halu se fono totalo te halu i se pai postali haleluya. A kongo foi bole e sau kaimi e ke sau ai e sau mafukanga male tu e ke kakalo ai ke anga pongi ai ai o yai mewa ave yai lo famo mo ole tato ole so soangi la na tato fe aule nita and know what's more important than God. Praise the Lord. Hallelujah. Pamailor tala Yesu pe tato tu sin nita mai e fai ngo fie ile ka mela no ya tu le pole ai fai nga ka ke le mau o nga lu aku le mano o nga sawa ku le mano le tu. Amen. Le au kilo tala le e fesiling ia e lo mafofa o le atonu le wingar tala le Yesu wa au mai le mau o le nga kalango Yesu male ka mela le o fa mai Yesu e fa nga kai le mau ai fa ngo fie le kamela ale me wa mai Yesu le kamela le e fa penga nga fa tu sai le so fuanga le mau le haleluya ai kilo le tala le o le upunga inga the eye of a needle me e fa nga ta ile mau ai fa ngo fie le kamela o nga uia tu le pu le ai kilo la ile au le tala no ai o le mamole o le ngila foi le pe su la balava o le pu le au le pu fonga le ngila ke kamo ku ye le filo pe ai ku mai le mai taimi nei o le ala fike lo mo e fa ave fe o nga o file ka mela ka mai pu le ngila le o so o le atonu le wingor tala Yesu e fa ngo fie ka mela na ui atu le pu le au e fa kai le mo sa ili anga i tua atu o le tala ma the background of this story fai mai nisi o tustusinga sa yei le kama i keiti lea e kau o le ai of a needle i tu tonu Jerusalem o i e whape ngā o ngā whao ngā e ui e tuai kamela tangata fu i e aku i kamela malatou le ase ngi mea makauria fo le manu lea o le manu toafa ui aku la i kamela laku kamela mangi orangi venga fo i pe mo le tulo sort fangua fo lea le kau le ave venga i Samoa ke le si sort fangua le ngaka o kangaka ki e runga o le avenga lai se avenga kalorisi ku marisi ku o si manu yo ka ko sort fangua e makua le ngaka o mamafa ia koe mamafa koe makanga kalu koe aluak koe runga maru au koe aluak koe maavenga kau kalo fai si meola anga yeise anga kau kala mai ia ngai sort fangua tu lo sa moi lau fa fongan ma ngue fa pe ke o foi a por ko le lo fa ya kaika so nga fa ya kaika fa pe
Anga e peila o le kamela le. Halu la le manu le kele me lunga. E makua fai se uka makua fa fai lunga o si meola. O nganu le fa maila alu waku la le kamela ma tangata le waku kamela. E lua tu le gate ke le ua loka mai. O nga whao ngala ia lea o le gate le whaingoa o le eye of the needle. Of a needle po o le pu o le au. Le whasa mua i o le pu o le au. Ai o le ingoa ngā le whaikokoa lea. E ka o le narrow gate po le kamai whaikokoa lea e wahaiki. Narrow gate o ngai lalanga whaingoa le narrow o ngai wahaiki kele. E whaingaka o ngā ofi e kukongu ka mena i le kamai whaikokoa lea. Peongo whentu e ui e ese ia view ma tustusinga ma maua tangata poto a ngai i le tala lea. Pado le meta haua, o le ea kako ke fia maua kongu le winga o le tala Yesu, le tala whaatusa Yesu o whaakusa i le mau o i le kamela. He mai e whaingo fia le kamela, a halu la le kamela. O ngā nuatu le i e ui aku i le kamai whaikokoa lea. E koe a ngai kukongo le ai. E kakau e le mawhai e kamela o ngā ui e kukongo. O ngā o le mea kakau mawhai. E mako i unload. E kakau o ngā koe lau e se ilalo. Lau e se umai ilalo le avenga le alu aku mar kamela. Oso fo ilalo mar tangata le alu aku kamela. O ngā alu le tangata le ka mawhai e koso aku le kamela fa ui ku kongo ka mai whaikokoa le. Makau lia whaila le manu le umi. E le mawhai e le manu le o ngā ka mawhai hinga le o ngā sauharu sa aku kongo. O le mea le whai le tangata le ona le kamela. E ka mawhai e koso mai lalo kamela. O ngā ka mawhai le o le mea le tupu le kamela. E whape ngā o ngā alu i kuri. O ngā alu le o si kamela. E makua kua i kuri. Ai kolo i kokongu. Whaofiofia kua i kokongu. Fui le i le kamai whai kokoa le. Mela ngā le whai mei le tala Yesu. E whai ngō fia le kamela o ngā ofi le kamai whai kokoa le. La se kamela. Le se kamela i ngā mauru ngā. Aleluia. Se ilonga e ko kuli lalo le mangu lea o nga koe whaira misike po whinga re kero ke oso e runga whakwa e oso e runga whainga e runga. Mai le mauru ngā o le kamela ai whape ngā o nga sau afa ala i kike ka mena nga ia a wifo le mea mauru ngā aleluia ku i o nga kuri e kolo i koko. Whamai lor kala e whai ngofi a whaasau ala le kankare o ngare le kamela. Whaasau ala kamela whinga le ia sau le koko. Nga sao lola ia le kamera ia o nga koe la umai lola ia le o mea ia nga rua kumar kamera avenga ia o mea o ai ni mo stocks funga poangi mea nga watu martangata po o ngi mea ave whaakau me whapena o lo ilumor kamera koe mai le koe ave koe ku pa o le mea e whai e le tangata le pe a whai e whaongar kama e whaikakole e unload. Amen. Le mau le tatou autu le tae unloads what's more important than God. Ave ese se mea o lo fa pengaunga ave ia lo fa momo e sili aku ngai lo le tua. Ke lo o anga le ave sia ia mea ia i ngor kamela ma oso i laro kangaka le ngor kamela. E le mawhainga saor kamela i ko. Pa mai lor kala Yesu e whai ngō fie re kamela. O ngā ui atu le pūolea e whenga kāke le tangata maua. Ai sea, o nā le tangata e mawhauwhau e awelonga whaamua i le tamawa inga. Hallelujah. O le kākou whaamahalosi le tae au le nei. Le au pa ia le tua, le whanaua le tua, sa moa le nei tae au. O le ase mea o ave iai lo whaamua. Hallelujah, kau whai ea. You need to unload. Mea ngā e whapenga o ngā poloka ai
whamanianga le tua tu tono lo ainga ke loe a se lo whamomo e se fo lo na tamu pa na sa o le me ke whamomo e whaakumukumu le tua I laulis. Let God become first in your life. Hallelujah. Ia avea le tua o se whaamomo ia ke oe. Ia avea le tua o se whaamomo ia ke. A whai o lau whaangau. Hallelujah. Vi ia le tua I lau whaangau. A whai, hallelujah, o lau tamau ainga. Vi ia le tua. Pa a whai anga ke whaamomo I lau whaangau. E ei nisio. Pe uvento. E ei nisio matua. O le whaamawalunga I la tau whana. Ia whaamalunua le whai sa mo pēr whau ke kui lo wale nei tae au. Pēr lengo whai atu le vai aso le tene. O tatou autu. O le tau le mea muna. Le la whaasoa ki atu le nei tae au. E nisio matua e whaamawalunga I la tau whana. Inga le ua whaapewa ausia e. Ta maiti ia ni whailonga maulunga. E whaamawalunga e ke e aluala I lema. O la ukama e a. O la ukama lawa ka alo I le tosa moa. Aleluia o la ukama. Vi ia le li. Ma ngaia le achievements wa ausia e nai o walo. But o le visosoangi atu. Kango e avel e whaamua le atu. Kilo e alu ma whaafekai I le atu. Whaafekai le tua. Ua waaya kua e whaamangwia I lau whaangau vi ia o le tua e koe fōi atu le vinga mangai ai a vese e pati mo le li a e whaamua le kua aleluia e whaalungalua lau whaangau vi ia le tua e awangi sili aku lau whaangau ngai no le tua awa ke anu e ke whapenga o ngā preka kui lau whaangau o lau kama lea o paua lea o lau kama e ese o lau kama lea o lea kamai ia Hallelujah. Aro nga foi ke alu e ke mafofau yo you know our qualification. Is tanga te whaamawalunga e non mafofau e sili aku. They think about their qualification ma mea. Their achievement e le leanga. E peo whak e le leanga. Awa yengi ni whailonga te telu tato maua fi ia le tua. Au nge avea whailonga ia ma mea kako ke maua. Hallelujah. Kako ki ke lima, kako masta, ma mea uma whapenga. E ke maa whauwhau aku ai. Wa e sili aku. Hallelujah, wa whapenga nga. No. Amen. Ora so soangi tae, unload. Hallelujah. Ia, kumu le tu. Aisea, ke loe anga le ai le tu. E ke le mawanga me. Anga le ai le tu e au maia le poto onga o ie onga le poto. O le tua he onga o le antamai. O le atua e hona le malamala. Mai le kala kuspa ia. O mea uma o lo I kokongo le lalulangi. E ai o vai. Mea foi le ngai ka kaunga kako whaamua I le kua aisea. Ngā whamai kala kuspa I o le atua e honga mea uma. Ngai ia whaia mea uma. E le aise mea ngā whaia. E le I whaia e le atua. O mea uma na nei kokongo le lalulangi. O le atua e honga. Me whananga a e maua se mea. I e ka kauanga whaakumukumu le tuanga whamarikana I opu. O kako, ngā kako mai e le ai maseme. Ngā e sau e le ai maseme ke sau maoi. O sau e le eise mea ngā o sau maa. A e whaafekai le tua pe a whai wa e ka mau a inga. Wa e ka mau a inga wa o ka mau a inga. Whaafekai le tua pe a whai wa kele ngau kupe. Aleluia, a kele ngau kupe ke loe. Ko akuli whaafekai le tua. Amen. Le tua whaafetai au whaamanianga. Le tua whaafetai lau walaau. Le tua whaafetai lau whaeaea. O le ani tau whinga. Ua ia te oe. Hallelujah. Ua whaeaea ai le tua ia te oe. Ua si tia ai lau tūlanga. E to tono le ekalesia. To tono le matanga nuenga. To tono pulenga. Hallelujah. Le me ke le ko kuli foi lalo mai whaiaku le tua. E a oe a mea uma. E whaafekai le tua o ngā oe. Whaafekai lau whaeaea. Hallelujah. Whaafekai le tua I lau wha malu mai. Whaafetai le tua I lau wha unga. Amen. Ale ase mea o e mawhauwhau ifo. Hallelujah. E ke mawhauwhau ifo ai.
o ngai ke whaasili a kuai e whaapenga o ngā whaamawalunga i lo loto. Amen. Ke loa ni mea leanga whai aku, le mea leanga kupu mau o. Whaamawalunga le noto le mau o e nono te mau ai. Ai ei se mea o e whaamawalunga i lo noto. O lo mi mita i lo noto. Hallelujah. O ke fisosoangi a te o le tai ane, unload. Avese. I le suafo Yesu avese. Ai sea, ngā ngai o le whaamawalunga o lo loko. Hallelujah. E ke whaakangai ngai le ki a Apollo. E ngai oi a ke oi. Ma whaapenga ngā whaafangoi ngai oi. Hallelujah. A whai o oi. Hallelujah. E ke malos. A whai o oi ke koa. A whai o oi ke lokoa. Hallelujah. So ngia te oi nei unload. Melor whaamawalunga e le whiawhia i le tua. A whai e ke whaamawalunga i lo loko e. Le aise si e fuahao lau vai tangata. Amen. Unload. A vese. Hallelujah. Unload. Let God. Hallelujah. Let God be your first priority. Hallelujah. Tono lo ainga. Tamau ainga me uma. So se mea. O le whaasoa nei tae. O le ase mea lo e. Ave iai lo whaamamua. E sili aku ngai lo lea kua le mawhaia oi. So soangi a tatu au nei tae. Ave ese. Ave ese. Let God first. Ia kumu ale tua. Ia kumu le tua Samoa. Samoa e whaavai ka kou i le tua. Hallelujah. Nga whai ngau sua whamakai o lo e whamawalunga ai. Unload. Ave esea. Ka mawhai ea. Ku oi lano a whai whai ea lo a inga Samoa i ante oi. Mawhai oi masao to tongo o le a inga. Hallelujah. E whai ei mau. I ke whaasau sili ai. O le wheaua le tua neta e au. O ke kauaku le mea mongi. Hallelujah. Mea ngā le whaamaurunga ngā mafua inga kongi mei e le tua i lalo saka. Unload. Let God first. Awhitai le tua i lana whae ea. O le o ia ngā whapenga ngā whae ea i ante oi. Le lana mea ke le whawhikai e i le tua. Amen. E o ia te au. Le ase mea u whapenga ngā au mai e le tua. Le ale wala au le tua. O whapenga o ngā whamanguia mai e le tua. Mo whapenga ngā whae ea i le tua. O ke kuua i lalo lau tangata whatu le tua. Ia vi ia oi. Hallelujah. O oe ngā e wala au winga. Hallelujah. The glory back to you. Hallelujah. Au ingi ia peka koa kamena. Ea. Ma whaia kamela o ngā halu i o ngā kuki. Se vai le manu mawalunga e ka mo whaia whaafiofi lalo whaikokoa. Ska maa i whaikokoa waiki. Tanga sawa ia iko. Le are ke lei fia vai o le hangi kako le hangi mea ki kele le hangi kako failonga what's our achievement hangi mea ni failonga mangi mea ngi tulanga mawalunga bo kako puku mai ai. Hallelujah. Ka mo faia kako ya. Kako ke faalai kiki kako ia kako woyo kako kulu vai. Mo faia ku le tua ia vi ia oi. E ia te oele vi inga, whawhetai le tua, whawhareka. So soangi mai e te awa, le FAASOINA. So soangi mai e te awa le, ka mo whainga o lo a inga. Awa le ngalu e inga o ngalu e ngā le tua. Awa le pūlea i ko kongu ka mo whai pūlea lo a inga, whaatonu lo a inga. So soangi mai e te i to tono la ngalu e ngā, i se tūlanga o whapenganga o mau e kongo ngalu e ngā, so soangi mai. Ia vi ia o le tu. Hallelujah. Amen. O le tātou whaasoa nā nei tae. Amen. Whaingofia le ka melonga sao le puolea. Whaingai e mau. E leo whai mai la Yesu. Awangi e kako mau o. Hallelujah. E leo whai mai fo Yesu. E le anga le mau o. Le ai a whai a ngake ka mau a inga. Vi ia le atu. Pan awa. Ni a vea lo o ma wha mo mo i atu.
O le tupe o rana e lau langi ne. Mea uma o rana le tupe. Whamei Yesu lua atua, ma mone po le atua. Money o God. A whai o kupe nga ki whamomu. Unload, unload. Hallelujah. Ave lo whamomu e le tu. Ia e lima mafola. Kele ngia o mea ia e lima mafola. Lima fuai, kele e iau mea. Pea o whea ko le sistema laulangi. O le whapopo. O le sistema le atua. O le fuai. Amen. E fuai. E sili aku i siau mea ke mau. E le ngaka e ke mau wia na le kingo nge. Ai a kili ngā. Wa e whapopo oai le langi. Pea o whea tu yang kako. Sili aku kako whapopo oai le langi o le mea. E le o i esenga oi ma se monga monga. Al laulangi ne. Hallelujah. E le leanga. Pare kalo fai. E ke alu aku umau kupe. Mahanga ia peang whape. E ke alu e ke oki a veaku lai. E waku umalau ka avale. Ke alma avelau ka avale. Malau fale mau kupe ma mea uma. E ke veaku lai ke lako veaku lai ke alu mama ave umau kang kupe ia e ki ngai. E ke alu. E ke alu a ngau le pusa pa ema. Ngau ofu al muri ma ofu pa ema o e ke ka oko ia ke alu e. Mai ia. Fai mai ia le kala. Venga dea. Ayo. Nga o sao e le la wala wa. O mai ka ko e rengi of. Ka ko e fofo ia. E ko umangi mea. Ia ke ala le afu oi. Na ele fa perfect ko le nga. E ka no do fenga no. Ano e ka mo fai e. Ka si ainga. Hallelujah. Fa puku. E ke lo e. Sidi nga e ka mo fa nga u tupe e ke a. Fa mai fa ye me ke mau e fa penga so soangi ki oi mo so soangi stanga te lo bo mia so soangi e fa puko oi e fa puko oi la mi ke ba ku la nga ma ngi se me o lo fa kali mai mo o ya pale ma ngi o fe ku amen ya bi ya le li ya me ma oi le le upone tu neta ya so soangi tu si ma re ko ya o le pe tato o tatu autu na taku o FAASOOINA. Mai tala itala lei ya o la po kalame o le tam fai FAASOO oi. Ina i tatu kam fai FAASOO la lang. Hallelujah. Ia mapulea se o manga i le mana o le. Praise the Lord. Famawia le tu ni tayao. Tatu to felwa fo i lava yaso. Amen. Ia ave ma o le upole ni. Hallelujah. Afai o yese se mai o yato. Amele au e maua mole avano ke maka mai. Amele si foi o lima i lungo TV. Na fai fo lima fa pe na si fo le na talo. O ke le lo aku pola se mai o lo e mai. But in the name of Jesus. Mai lava i lo tu muai se ia o le lo fio. Ia malo lo le swafo Yesu. In the name of Jesus, heal. Le ala se mai o lo e mai ai. Le tuo e sila mai le tai. Fa e o mato lima. Ia malo lo swafo Yesu Kristo. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Fai foi. E tele Italia Yesu ave mari ma fa o lo. Hallelujah. Amen. Now if I'm long later, Jesus loves you. Let me make it more easy for your matter. Menga olo eye, o fonga se tulo. Ala fa se tata. Le tua fa maulalo lo loto. Au talia la upu leta. A fitai la upu hawa o mai me olo fa maulunga. Ago fo ina tu lo loto leta au Yesu. Fa ye o ma o si. Ave mali ma faola i lo fa mangalo mangi o se mo ni fa le to ai ave au i le neta ya o se tangata fomo ia vi ia o Yesu amen tama fa manuia le to i neta ya o na fa longo mo la no fa longo neta e fa manuia ya na bless them varika talo ya joy fa manuia ila o mo faima
whaawulu nei ala leo. Amanuia I la uso le tolo matunga lue fatasi mita. Amanuia ia Samoa. Whaasirisia le tuone whamanuia I lo nuu Isawai. Bless your nation, Father God. Olo I oi mata, olo matua o le kalesia. Olo tupanga o le whaolata. O mato maua I manu. Whamanuia ia Isawai. Mono o Yesu. Amen. God bless. See you next week. Thursday, same time. It's God for Yesu. Amen.